شباب خوش به تماشاوان روجاوا تیوی به خلک کنوش برنامه راوا عمل پیش بریونه. د نوا پیمانا 29 چلیه ده ج خالنوی یک او بوکو دویابو تواهی دیلگرتین کو لجمع حکومت دمکیه سوریای و حزب سوریای دموکراتیک بعدنا بردان بشتی چند کمان ج بردانا دیلگرتیان ایدی اندام تیما سروکاتیا سوریای یا تایبت با جیبجی کرنا ریکفتنا 29 چلیه احمد هلالی داخویانی یک دا که هر کس به مطمعی ما که دبیجه ایدی کما که بریاد روژان هات بردان که جیکنین پراسنا جن 28 شربانین یه پجه هات بردان او گروپا داوی بو و ایدی دیلگرتی دنوا زندان حکومت دمکیه سوریای ده نمان. احمد هلالی دبیجه که کسین کمانه هنج شروانین که ده نواکرتیگه دمانه ایدی ده دادگهین حکومت دمکیه سوریای ده ورن دارزاندن. دما کمرول و داخویانی احمد هلالی دنیره پرسته بالا مروف. گلو کسین که بروانیه یعنی پاراستنه دبر خاقا خود بگن دفیابو که ورن دارزاندن. پرسا یا حری کوکته هشه مروف دمکی حکومت دمکیه سوریای دی دمکی دا بانک دیگه دی بیجه که از آشتیا نافخویی سوریای دخوازم گلو ایدی چما اف شروان یکو بروانید بر خاکا سوریای دا کرن شر تروری کرن ترور جن خاکا سوریای پاقش کرن ایرو ده وان زندان ناو حکومت دمکیه سوریای دا و ده دادگه حکومت دمکی دا دی بی دارزاندن پرساگو یادن جیده بالا مروف گلو حکومت دمکی به چه توانه دخوازه وان شروانان دار زینه یادن جیده بالا مروف که حکومت دمکی دخوازه به دار زاندنه چه کاغذا زخته لامبری حزب سوریای دموکراتیک و ریفبری خو سر پیک بینم دوار قانونی ده گلو حتی چرا ده دار زاندنه وان شروانان راست آنه اما وان پرسان ایرو لسر ماسه رافا ببرسفینن او جبریا میوانین خوام که اندامی رخصتنا مافی مروان یا عفرین سوریای رزدار ابراهیم شیخ و میوانیم رزدار تو بخیر هاتی سلام برش هروها اندامی دسته ریفه بر یا ناوند علی کلین استراتیژیک رزدار کردیار دریعی جی میوانیم رزدار تو بخیر هاتی سلام برش رزدار کردیار ام جمت دست بکن گو دواری سیاسی ده ایرو حکومت دمکی دبیجه که افشروان دیلگرتی یندماند نوا گرتیگه هنچ نوا زندان حکومت دمکی ده ده توان جدا ورن دارزاندن گلو او توان چنه گو شروانین بسالانه بروانی بر خاکا خود کرنه لدیجی ترور شر کرنه ایرو ده نوا گرتیگه هنچ نوا محکمه حکومت دمکی ده ورز دارزاندن گلو حکومت دمکی به دارزاندنه دخوازه دواری سیاسی ده چه زختی بکه بله دوباره سلام ورز روجاوا تیوی و همو تماشاوانین روجاواره براستی مرا نکاره تنه ده چرچوبه یا وقت داخیانیه ده بشیروه بکه کچما و ها گوتیه جبر مجار گوتن وقت بیجه امیدار زینن مستر و کورتر اجی دالی سیاسی ده اندکارن بیجن گو او خود دست نشان ده که انبالا خواه بدینه زیده 1200 وقت دیلن گو دزندان ده هاتنه بردان ده نوان ده جی شروان جن هنه ده عینی دمه ده جالی قصه ده جی اف بردان هاتنه کرن اف تیا و تیا گو هر دو آلیجی وقت حزب سوریا دموکراتیک هر و هاج شامی دخوازن ناکوکی دنافبر خود دمیل سیاسی ده چاره سر بکن هر دو آلیجی نه آماده نه گوته که نوا شرکی فکری به هفره جبر ولو نرین آمده بردان او قاجمارجی نه جماره که هندکه لی دالیه دنده دماد بیجه و که دالیه مرووی ده اویا نه دالیه مرووی ده دماد بیجه دالیه مرووی ده معب گرتی بردانه ده زیده 1200 دیلن ای قصده اف نه دالیه مرووی ده بقاسی گو دما بحث پیمانا 29 کانونی دکه گود ناوا پیمانه ده لحف کرنه کاتبو کرن لیته و تیا او دخوازه وکه نامه که بشینه گو سوریه پشتی گو هرتنا بشار الاسد گو کچا دخوازه وک مافیا مروان بپارزه وای ام دالیه مرووی لوان دنرن اف دالی کی ده دالیه دنده جدما دیار دکه گل بشه اف دیلن
قصد الجمع ايجو مانع میوان دار زینن براستی او دخوازه وقت علی اولهی و همجد علی زاگونی ده دست نشان بده گواهی سوریه بویا دولتک زاگونی و دولتک اولهی لهیه کار وان بریارم بستینه لید راستیه ده نه اوه اوه هینا چه نشان دکن نشان دکه گوره و چونا انتگراسیونا گودناف برا هزین سوریا دموکراتیک و شامی ده تیه کرن بداوی نبویه نگهشتیه لحف کرن نکداوی هر واجی نگهشتیه آستا گو قدبون چه ببه او هینا جی وکه زخته که دمینه جبو گو دانو سندن بردوام بکن تا گو بگهشن انجام داویش خوشم خوازه گابن بلز باویجه او دما وقت بيجا احمد الهلالي ديار كرجوي انتجراسيون بقاذن لازم ماشن ناري نامده زختن نبنتوي هنا زختن مروفي هنا هر وهاجي زختن هندرين سوريا بخوده هيا روش حكومتها شامل نزل على جبر بير الي دنوا حكومتها شامل هنا الي جري دولتها تركيا هنا الي جرين هزن عربي دولة عربية هنا الي جرين جولاني هنا اخوان المسلمين هنا جهادي هنا نافاندا نوكوكيا كمزن جهيا وتخمينك مزن هيا قد نافاندا تقاندجي چه جبر ولو افدا خياني الهلالي مر اللي بنرد عليه سياسي ده او تخوازه دست نشان بك گوهين اجي كاغت دست حكومه سوريا ده هنا قال زخته لسر ببريا خسر بك گوره ببريا خسر هن مرجوان بپجرينه ودم بريد جي بهست وبجاب خوش دي دما مثلا دادگاه لحسكه هر واجي مثلا تم جمارك آزاد دك و جمارك اللي با خود هله ابا تم كاغت زخته بكارتينه لناي واته گوت خوازن دانو سدن اجي ببر باش رزدار كل الاسن هذا كلام جبته رزدار ابراهيم يعني بتهيبت جو دواري تشالك فانيا حقوقي جدا دخبتم شخون ها رزدار كرديارجي اني زمان درباري دارزاندنا وان شرفانان دواري حقوقي ده شخوت نوش عفريني جدي بريان هاجي العفريني جي قرتي قهبون شروان بون سیویل بون دوان گرتیگه هاد بون کوب سالان دوان گرتیگه هاد مانو حتی روزا ایروشی زندان نافع عفرین دا گرتینا تجینا شو سیویلان و ایدیتر دواری حقوقی دا دارزاندنا شروانین کو پاراسنا خاکا خو کرنا دارزاندنا سیویلین کو بی سوجوبه گونه هاتنا گرتن و بتوانین انجی بحاجتين جدا جدا ایروش اف سیویل و اف شرواندنا و گرتیگه دنا و لگوری گوتنوان وورن دارزاندن دواري حقوقي دمرود كارو تشاو بنرخينا دسبيك سلافوريز جبو قناة روجافا و دعوات متبلي بينا وميفاني وحموكا سيما لسر روجافا تي في تماشا دكن سريدا سباس دكم حمي خلقي ما عفريني ملاتي مننا من بشتي نه سالان سردان كر من جافي خديت يعني مديت از جنوات من الدنيا يعني خوازايا عفريني خلقي عفريني طيبات بنديه وان يعني تشبه نقاريه مديت خلقي ما جنوة بكرديات خد دعواتك كردواريا خبر ندانا يعني جي رزقرتني آلي دنداجي از كانن ببيجم يعني هاف رو سربرساته اف دعوات تنكرن انه ورن محكمة كرن اف كاسين ديل يعني آلي دندري عفرين راستين حتى نهي خلق هنا بر عفرين يجي وراعي وهناك جوابرنا قرتيجاهن حسيا لبارزقاو حمسينة ويعني حمي خلق مدتين حتى ما العفرين يجيتن ما البرج بينن بحثا زاروكي خدكن كا روشوات شيء مانم واتني كشتن شهيد بينا شي بينك يعني هين حتى نهار ندياره ترو وري بحث بكيت بيجي والله سكيفا محكمة بكم او ملاحقة بكم سر يعني تهماني جداي يعني شنو سا اف تي وطايكي يعني ابي بيجن براداري ما برز كردياج ديار كر الي سياسي يعني راست زختك تشدكي جبو شرط مرجندن تبيك بيني لدعالي قانوني داجي او يعني حتى قانون نف دولتي داجي يعني ديل داندستاندني وان معامله وان بورا لازم نكفت بنتن شرط ومرجان يعني لازم معامله وان وركرن باراستن وان كرامت وان حتى اشتوار باراستن جي وان باش به حمود يعني آلی تندرستی داجی آلی يعني خاردن و خاردن وان تشتي وان جيها به يعني نبي شرط مرجك جبو انه زخت بكن والله للسر نبس يعني آلی قصد كيد به يعني اف
جبوك هاف كاسين هاتن قرتن بنافي ديل يعني هلو جي مخابرة مدبيسن دبين محتجزين عن جنب حكومات الدمكي يعني هاف جي منظن شو سياسات تيجوارتن ل تشتيم كوني بيجي ما في وان كاسناب برافانيا اخو خكرن وهكر سجن دبين سجن دن هبنسا سجن شر او سجن تشتني فرديات كربن مثلا بيجن يعني هرو علي قانون دا بيجن طيبات جي السيرفي بحث دكي اتفاقية جنيف وسيسيان حضر ناسد وتشلونه السر روشان ديل يعني شو معاملة واو تشي ببي يعني هاو تكز دكي نو ماشي زخت لسر وان وكرن بوراستنا كرامات رومات وان حميت اشتوان او دم شر روستي لازم حمي وان بردان يعني نكف بين زختين دولتي او آلية دن يعني رو شرط ومرج سر وان فرسكرن يعني هف كاس مثلا ها بيستو نهي كانون يكون ده حضر بيستو شش افري كفتن هات شكرن والشهر حمي سرانسري يعني بيجي آلية روجافا مبارا حكمته شامي وإذا قصد السكينية هرو ام داوي ام دسبيكو ما هو شاشادانه يعني ام كوني بيجن رو در بيتري بينج ما اف ديل حر جاري كسنتي بردن يعني اجمارن جارنا جيم جارنا زيده هيفي هابين يعني دقوتن حميوان بردن يعني اف ام بيجن تيم وسلوكاتي السوري احمد هلالي بريد احمد هلالي برجراج قوت جو حمي ديل ايوان بردن ان بري ججنا قربان بين يعني هيفي خلكي ما رو دلويبي هرو ام دبيجد نهاج بشتي ججنا قربان تشتدر كافي دبيجد امي بوانا محكمة بكن بسوج سرواها بن يعني واجي شرط مرجن دوي اتفاقية جنيف السيادة شواتي كان محاسبة كده دامك بوانا كارني فردي كر بوانا سلاح في يعني جن الناج آلي ديار دا بوانا ام بيجن نها حمي كاسي شر كرنا باكور جلات السورية او ام بيجن روجافا آلي روجافا وج حلب ينورن حتى آلية حتى سر سنور ديريكي ودار حمي شروان قصدي بين إنها يعني آلجير جهات يندم بين يعني بين والله بتري قصدي شرد كن حميد بن آلي قصدي دا شروان روجافا بين وحتى دو دانك شروان برادر ما عرب جهة بين ديلاتن قرتن وهاد أنا كنتم بردن إذا وش شرطت نكوش بيجي بفرديات بي أف يعني بيجي أرتيشي كي هاتي بكنترول كرد بالنافي قصدي دا بي إدو ديان إنه أف إذا في حال فان سجن شر كربن سجن دجو مرفاتي كربن يعني هاف جي يعني هاف وش شروانا در كتية براوانيا آخو خودي كي ملاتي خود كر يعني نتشي لتعدال وناكر للشام او الدفرين دن يعني اجر الحمس لراقي قرتبن دير زوري قرتبن ويدعمل وربين يعني او كاس يوتن ديل قرتن لطابق وطن قرتن دير حافر وطن قرتن حلاب الشيخ مقصود واشرفي وطن قرتن اف كاسنا بروانيا يعني تاخو خكرن جندي خكرن باجار خكرن تنكو انا بيجي والله انه اف سجن شر كرن سجن شر يعني هرو ارتش كابل بشوان او يعني هيزك بي يعني بيجي هيزك بي وهزي او بريفا دبرن وقولوا شرط مرجن شر باودد هاجر امكي ورن بحث بكن يعني هرو هاجر حكمته دمكي فان جنيفا بحث محكمه بكي وسجن شر كربن يعني تا ادله واثبات لس وطننا وتالين يعني ابي بيجن كوميتي اللي برسلنا دولتي كاسي دن لسر فان كاسنا هاجر رابور دا نقص دبن انه اف سجن شر كربن دا كربن للترسي امكانه بيجن دشر عفرينه شر سريكونيه شر جريسبي وشر الشيخ مقصود يعني حمي خلق الماء متى ما شامد كان از دبینم وگیج عربی کن تشت چه بینه لودواره سجن شر سجن دیجو مرواتیه و کسی راپور به ناو وادر کردن راپور ناو دولتی و حتی وزارت خزینه امریکیجی يعني ناو حاتم ابو شقره و ناو سيف ابو بكر و ناو محمد جاسم ابو عمشه وقت اف سجن شر سجن دیجو مرواتي کرن يعني داغستن لیسته جزای عقوبات امریکی وهرو الهمبري ويجم دبينن ارو اف بينن بر برسيارن ارتشا عربي السوري
وكاري خود دكن وبدون نبي محكمة ونتشتك بله. إذا في كسنا علينا دولتي بحث واكرن الرابور هنا أف كسنا محكمة كرن ليش شرفاني برواني أخو خكيرية أو شرط مرجن دبيجن محكمة كرن وسر تنايا أو از فعبدكم ولكن نفوا يعني تخمين دكم أو دخازن وك استفزاز كي وري كرن وخلقنا الهمبر ودار خينن ببيجن انه فان زاروكي ما كشتن فان تشكرن هاف شرط مرجن شربين يعني وان برواني كرن والهمبري ويجي هزن الين عربو عشائر هبين و ارتش السوري هبين يعني واجي بمبيكرن كرن بحقي خلقي ما هجر عدالات كي وري افاكرنسا السيرفيت تشتي بيجن لازم او اولي ديجي ورا محكمه كرن ودمي وشرا بيتري حزار كاس وطن ديل وطن بردان چند کسی مابن یعنی نها بلن کولانا کردیج نوا جارک دن راببه و یعنی مافی وانجی زاروکی وان سربست ورن بردان لی تو دیلی تشتندن یعنی اف زخت نی سیاسی بکارتین باش رزدار كردير شو منها رزدار ابراهيم جي بحث زغتين سياسي كرن دما كده كو دفيا كو بهاتانا بلطان ابدي دي الكرديانا لحكومه دمكي بالتوانين جدا ان شوكي كوريزدار ابراهيم بنفكر بحالات فرديه يعني وان توانا نيوان دار زينه باش دما كون بحث حالات فرديه دي ما ابو حاتم الشقره ابو بكر ابو عمشه بحزاران کس وقفان هنکو حالات فردیه کربون دستیوان دخوینا سوریان تهنم باشه ایرو روش چما افکسانا تبلی وکی کود بیجن ارتشا سوریه بون و رتبین بلند کردن و چما يعني شرفانين هذه سوريا ديمقراطي بون لروش افا برفاني برخك خود كرن ايرو روش دي ورن دار سانتن الجبهه حكومه تمكي بله براستی قاسم دوی مجاره دهنه کی وقت ملا برفرهشی بکه هل وسط سوريا دما دبيجه وكل بيجه اندام المائيه قصد امدار زين او جه علي سياسي و نزيكاتي تهكرن چمان بيجه علي سياسي ده او ناخذن هزن سوريا ديمقراطيك وك عليه كي سياسي ببينن جبر ذهنيت الناوندي يا حكومه شامي قلتن بيجه ام حكومتك الناوندي اوا بكن لي بيمانا بيستونه كانوا ديار نابرا هزن سوريا ديمقراطيك وشامي ده او جو وقت بيجه ريفبريا كبرفره خسري به وقت اوتونومي به چبه پیمانك دوی عالی ده تایبتمندی دورن خسریت ده هبه او ناخذن هزن سوريا ديمقراطيك وك عالیه کی سیاسی بپجرینن جبه ولو نزیکاتی آوان چاوا دکن او خوازن قصده بکن وک وان گروپن چکدار یدن انا اندزانن گروپن وک بجن بناوی ارتشان توید هاتن ناس کرن دما تبل ارتش سوريا بون وک کسایت خوازن وان لکولینا لسر وان بکن توان باری کنه تشتن کنه اویا گش چنه بویا یعنی هینا او گروپانا گریدای فرماندار خونه گریدای دولتن هرمی گو پشگریا وان دکن نه گریدای شامینه جبر ولو نکار حتی وان گاواج داری وان ده بابیجه لهزن سوريا ديمقراطيك نه گروپه کی چکدار وک وان گروپانه گو هاتی آواکرن او پروژه که دباکو رجلات سوريا ده خودی خسریک ديمقراطيك تجربه که 15 سالان ریوبری هاتی آواکرن هفبشی بکوالسیون ناو نتویره جبر ولو دما ایرو ام بحث انتگراسیون ديمقراطيك دکن بشامره او ذهنیت آوان ام دزانه ذهنیت آوانش علی بله ترکیه وته وک ترکیه خوازه انتگراسیون لگور خو بده زانید گور خوش بده فهم کرن جبو گو نبیجه سوريا بربنه ناوند بونه بدره آنجی رفبریا خسر نه پجراندن هدی سوريا ديمقراطيك نه پجراندن اف مجارات بیجن هن اندام هنه امی واندار زین یعنی ته واته یا چه گو حکومت سوريا بده خویا کرن گو هزن سوريا ديمقراطيك ام هي وک هزه که سیاسی و نابینن هر وهاجی ام وک بیجه ام کارن دالی اولهی داد مندیه ده ام وا کسا دار زین وک کسایت ج سوريا يعني سروريا سوريا لسر تبايا اخا سوريا چه بويه تو واته هبونه هيدا سوريا ديمقراطيك نمايه باشا رزار كردير السرفي خالي ما ايرو روش حكومتها دمكي اوقعتا لزبوني دابتنا غافين انتجراسيوني دكا ايرو روش نا اوقسي حوجه دارياوي بقصدي هي وكي هيس وكي خبرات وكي بروفيشناليا قصدي شر الجي تروريته يعني دما كده كو حوجه دارياوي بها هي ولزبونا غافان انتجراسيوني دكا شمال عليا كي تر بزختهاني سر بله براستی مجاره وقت بجه حوجه داریا شامه پیمانا 29 کانادیا
نه رازیبونا شامی بو نه جی رازیبونا ریبریا خسر بو دناوا زخته که امزان دروشه که شر روشه که گوهیزن هرمی هم جی ناو نتوایی پلانه که پرمزن لسر روجاوای کردستان خسریا دموکراتیک هات مشاندن جبو برجواندی انوان ام دزانن بریا پیمانه او شر گرودا نه تنی حکومت شامی بو حکومت شامی به همو هزا خو نکاری بو الهمبر ریبریا خسر و پیواژویا لشگری بدن مشاندن ام دزانن هند دولت کنداوا عربی هم جی اردن دناوده هم جی ترکیه دناوده جبر گوتف ده جی وک پروژه وانی آبوری و بازرگانی ده سوریه ده هنه دخواستن حکومت شرع گویرو آوا بویه پیشگیریاوی بکن سروریا خالصت تبایا سوریه فرض بکن شخو به تایبت دولت ترکیه گوره ببریا خسر نمینه لجبر بر خدانا مزن گوهات مشاندن هلوستن گو درکتن ین کردستانی ین باکوره کردستان ین رزار او جلان تف ده جی هشتن گو افشریا راوسته هات راوستانن پیمانا 29 هات آکانویا که هات امضا کردن اف پیمان بگم آنی زمان شام ندخواست به پیمان امضا بکن وان دخواست دورن ریبریا خسر تدی داگر بکن یعنی وقت چاوا دورن کمکوژی پیک آنین دورن مدجی اف کمکوژی پیک بهاتانا لی پیمان هات امضا کردن جبر ولو نزیکاتی وان جهاز سوریا دموکراتیک را ندمله چقام حوجداری وانم او دخوازن دبیده کده وقت تجربه کیا چه انجامن گو دوره ده بگره دخوازن عین ذهنیت ترکیه چه انجام دروجاوا بکرن خوازن باکور تیسان ناوی بکه شام جی دبیجه چه انجام دروجاوا ده بکرن تیسان ناوی سر سویدا و سر دورن علویا و پیکاده دهبه اف ذهنیت اویه جبر ولو نزیکاتی لقصد دکه هم وقت ناخواز بکشه آسا داوی یا گو پرچون شر دیسا رو بدن جبر حل دوالی نامادنه هم جی ناخوازه دانو سندن یک جار به داوی ببه جبر ولو تم درگه دانو سندن دهیله لی اف کاغاتین گم بحث آمان تکن وقت سختی تم بکارتینه شخواه دالی که دندجی شام ایرو چه دبینه ما بحث ناکوکید هندره شامی بخواجی کر آلین گوب شامی و گریداینه پر گروپین هنه گو زنیت آوان هفدون آگره ایرو شام دبینه وقت باکور و جلات سوریه ده هبونا اف انتگراسیون گوب گاف بگاف به مشاندن جبر ولو لزجی لیده که گوزو به آبتن جبو به پیشگیریش حکومت شامی بخارجی به جوای مگاون آبتن از کنم سوریه کنو آوا بکن لی مخابن وقت دیسان بیجن هل وسط سوریه نیکه حکومت شامی بخواه نیکه جبر ولو قالك ناكو كيدات كيفن انا عليه بك بحث عفريجي كر وبحث مان دفرا كر حتى انا او جروبين جو جريداي تركيا بون جريداي عاليه دم بون دس سريا وان لسربان دفرا تبيجي هي ويتشوا حكومتك افا بانجي برياي ببيك جو هنا نكارد هندير خود يك بونك افابك باش رئیس کردن از خواستم پرسیجی تا علی سیاسی ده ایرو روش کی زختی لحکومت آدم کی دیگه که اب انتگراسیون زو گافورن آویتن و به زختی دخوازن روکی چاوا بدن حکومت آدم کی و ریوی بریا خسر و قصدیجی پاشته به این گاوا باویش. بله براستی دوی ملی ده گلک عالی هنه وکه زختی لسر سوریه دکن دمیل کی ده به تایبت وکه دولت هرمی ما بحثا ترکیه کر گو ترکیه وکه فوبیاوی تم جدوزا کردی هیا جش پروژه دموکراتیک دروجاوای کردستان ده هیا جبر ولو امدزان هزداریا ترکیه پشتی هلوشینا الاسد ده سوریه ده پر بهز بویا یعنی حتی آسته که برند امکارن بیج حکومت شامید بن زختا ترکیه ده گلک وکه بیج ترکیه جی رو برنا پر تشتان ده سوریه ده دیگه جبر ولو ترکیه خازه بلز انتگراسیون وکه گوهود بیشن دمج آنجی دالیه وکه بشافتنه لیدن عرب راستی گوته دستکفتیان باکور و جلات سوریه ته دستکفتی روجاوای کردستان نمینه اف دالیه ترکی ده لدمل دن دجی ام دزانن هاتنا جولانی نه به هزا خواهتیه شامی دناوا لهفکرنک نابنتوی و هرمی ده هاتیه عالیه هرمی ده هم اسرائیل هیا هم جی دولت کنداغ عربی هیا سعودی عربستان هیا هم جی امریکا برجاندوی دوره ده هینا جی بردوام جبر ولو اسرائیل بتایبرجی زخت میل لسر حکومت شامی هیا یعنی حکومت شامی وکب ارککی وظیفه دار هاتیه لشامی رونشتیه جبر ولو و چاوا وان داخوازه تبدجی کاره به دناب وان ده هفسنگیه شی بکه براسی پر زحمته جبر ولو ام بین حکومت شامی دملکی ده گاوان داویجه دملکی دن ده ام بین گلک آسنگ
تنگیر پیشی دارد کردن یعنی دالی باشور سوریه ده دخوازه به اسرائیل را دانوستندن بکه مدید دما داوید بریا شری در حفر وانجی گلکسوز وکه پر راگاندن اسرائیلی جی آنی زمان شرع سوز دابو گو شرع حزب الله بکه لی ترکیه زخت لیکر او شرایان نکر هر واجی لهمبر گروپن ایرانی اتشایان نکر شرع داعش حتی داوین نهات مشاندن جبولم کارن بیج حکومت سوریه براسی حکومت اکادمیکیه او کنگی زلال ببه کنگی حکومت شام کاره به خوشبین هزاریا وان آلیان رزگار بکت نری نامده جی نکاره یعنی پر زحمته رزر ابراهيم يعني نها رزر كرديا جي بحثي كر دعالي كي دخوازن اف انتجراسيون بمشهد علي كي دجيده زخت استانجيل بيشا وان داخل يك جونجي اف كو اف ديلگرتين ين هزن سوريا ديمقراطيك كو ناف دستوان تمانه يرو روش دخوازه وان دار زينه باشا يرو روش ام نكارن بيجن كو اف زخت انشي اف استانجيا كل بيش فان ديلگرتيان درخز وكي طعن في الظهر جبو بيمانا بيسون هيك ليه يعني بخور موجود يعني اف شرط المرجع تي داين يعني جبو استفزازي واستغلال سياسي تكرن هل وستي وان يعني هرو كاغازن بس وضع كارتينن يعني اهم يك سربستان كاس ديلگرتنه وملف دوياميجي كوتشبران يعني وان حرب ملفان يعني هفناجي وهي قانوني دجي لازم يعني نكف يعني ملفني دوسين مروفينه ملفات انسانيه نه نما شبك بالتاثير الشرط المرجع السياسي ببن تسار وان كار بكي لما خابن يعني حتى نهاجي حكمتي الشام ودمكي بكوري بيكتير يعني قافله كي وگرن عفرينه تهجيل بكن باش خينن ديل كيون بردان ببجن سباد اشارودن خلق دو كفن بولانان غيرينان مالبت وان كسي ديل گرتن او كسي كوشبر وداري مثلا جي خوالا دكي اكي هره نكو هره هاد خوازن دجبرتي كي نافبرا خلقي روجاوي كردستاني والنافبرا حكمتي او يعني او ريفبري خسر دات شي بكن يعني خلقي بقناعات كيجينن انه اف فرد سال درباز بينه ودمزرندنا هذا قصدي وريفبري خسر بكن تشتكي في واتابي ودجمانتي وريكرن طبعا ام ديجي تماشا دكن سوشيال ميديا تشوا كسم بالشاف روسر في كاردكن لي هافجي رود في شرطي دجي دروتين انه نبس طعن يعني يودي بطعن او غدر يعني غدر شيء بيده شيء نبيه يعني هو بوتني وان دمو هرو ام شركاتيه هفدكن ام حردو اليه بديفيجن ولا هرو ام خازن ولات كي سوري مواطنات شبابه وحمي ولاتينا وشرطو ومافد مهبن يعني قلتني خوش دكن تين قلتن دم تقول اخفتني واندرن بر بريسيارتي وان سروكي حكومتي دا برز احمد شرع وحتى وزير وان كسي وان كرد براي من تشافي مدانه هف قلتن قالك تيكرن للسرع عرضي دخازن او وسياسات بري هاتن كرن حكومتي دا عرب وبين ايتر كونتشنا بكارتينن بناف كيدن انه والله ام باراستنا كرد دكن باراستنا كردا هرو يعني يك جوان مثلا هرو ام انتراكسيون هند خوازن بردوام ببي وبلاز بسر كافي وتقولي كي واجي ت قارماكي بالزمان كردي بارزگاه حسكت قبيل ناجي يعني هفتشكي بلكي كسك بيجي ما قارماك نا قارماك هف قارما رمزيه كي دده يعني في خلقي مي روجاوا بارزگاه حسكت تمثيلا كردي مي روجاوا دكي يعني الجزيره بيجن قامشلوه عموده ديرك حتى دري سيمالكا هف دري شتي يعني مدبوط روجاوي كردستاني او دوردا عفرين وسركانيه وجرسبي وكوبان تدهنا دفدري دا يعني اف جوفن شوند باش و دافيجن وبنافني دن وك مستجي خيان كر يعني خازن و شرط مرجن تين خازن ام ريفبريا خسر او هي اذا قصدي بوش بكر وتشتي نمينه وحميد تشتي وان دخواستن يعني بالشر نكو بكرون ابي بيجي درفت النف دولتي دستك ندون ويتشتي جبو شروان مي الهمبر واسكنين قال لي مي السر بيابين خلكي مي
لأوروبا يعني دوستين كردان لأوروبا حمو دفرين حمو برشين كردستاني جلس حمي بش جريا رجافا كرن يعني خاصة بالنافي كيدن بالشهر نبن لرو لسر ماسي تخازن تشتنا بما يعني بسر ريفبري كردان فرض بكن يعني بيت تشتي كرن تمثيلي دوان بمسرحية تشيدبن يعني وقت جوان مجلس الشعب الحسكي مديتن يعني وقارمول الحسكي برسكريك حتى نهار شهر النبيه خلقي مي ود جرن جي واري خو يعني از جعفرني هاتم راستي يعني از يونجيكي واسباسيا حردو اليا دكم ريبريا خسر وحكمة الشام يعني خلقي ما فقرندن رحتيك شيكرن ارامي شيكرن لمخابن يعني مالي واندا اف كسين بر برسيارين في جروبنان اندامي في جروبين ارتش والنتويجيش الوطني اجريداي تركي حتى نهال ودارينا هيج مالي مدرنا كتنا در كفن ودبيجن هرن جليد كان شتك بكن ام نوترسن يعني اف داري كا دمج بس موفر قصدي وحكمة السوري هي لحمي جروب لازم اندماج ببن اري هو اندماج بين جلي وان ورقي وان هنا لكا قوتني وان او نوكن مجلس اوتي افكرن مجلس السيفيلي عفريني مثلا نكون انت تدخل بكن برسكريكتها بجليكي تال هبر وان نكون تدخل بكن يعني اف كسن حتى نها بسياسات اخوي فصائلي بردوامه مش جرتيها وان يعني جاليه دولة تركيا حتى نها بردوامه هاف دبينن يعني ازواج كردكي از دعاقفهم يعني زحمتي هاري مازنه وإشاكي دلي بدلي يعني تشرا افش انتراجاسيون وهرو ام ديلي ما وان محكمة كرن اسيري بناتين باردون ملاتي ما نكون سرانسري اخو فجرن كوري خوبكن يعني هرو شرط مرجن تشدبن مالد ما طالان كرن بازرگان وان ديري وحسكي ورشد كرن لسري كونيه تشتتي كرن يعني مرب شافي خدي بين مال وان وطن ويران كرن خلكي ما نكو فجرن قالك تشتهنا يعني هفجي بلكي اوليكي ام بربرسياتيا او دكن حكمتها سوري دكن وجي اوليه مدوجي يعني ام بيجن هف شرط مرجن تين كرن لازم قبل نبن يعني ترى هرو هف تشتي دخوازن حمي وري كرن اف اندماج نمو يعني تكون بمعنى كيدن تسليم كاريتي قبل كرن يعني هف تكرن وخلكي ميل فدرج السر اخو خمايه حمي ورن محكمة كرن سبب نبز ديل سبب حركس كار كربي اللي هو تحريض بكن ببيجن ان يريو الوفا بكن محكمة يك جوانايا اسراج او يك جوات شتيه برتشتهنا وخلكي بري بقول في الهمبري خوب شرط شركي يعني نافخوي هاوج دخوازن عيني بوت شتيجين او بخو وان ديلان باش دخينن خلقي فانا قرينن مالي وان آدن وبسر آخافتن يجي قوتن وان بزمان كسي مخابن زمان كردي باشي دا آخفن وتند بيجن والله كرد براي منه ام جي في ام بموارنه يعني مواطنه مفهم نكلي مواطنه موفي متنا رئيسدار كرديار نها رئيسدار ابراهيم تشتكي خوش قلت نها بفي ضغطي دخوازن شركي نافخويتنا برا قل وريفبريه درخينن برس اوا قالوا حتى چه اصلي دقاريبون افيك بقرانا بآلي كاريا هن آليين كردي ينكو سرپشتاز 14 سال 15 سال شورش و سرپشتاز شهیدان جبو چند کرسیان دقاريبو اف قيسة آلي كاري بدا دشمن كو شركي نافخويتنا برا كردان درخينن برس عدنيشي قوكري دايفيشي كو دجي قفقات من بحثي كرتا كنت بريا افزختين كوك دكن دخوازن قصديجي وكي اف كومين چكدار ين كود نوا سوريا ادا بحسبين قالوا كي بشت كديه دفيه كي جو هزا قصديا بري خستن كي يوكي بروجي كي دروش افاي كردستاني باكو روجاتي سوريا يبو يرو فكو هرين انشي وك بكن وكي كومك جو كومين چتاين نوا سوريا ادا
بله براستی د سری دست خوازم خالنا دیار بکم جی د سوریه ده براستی پشتی هاتنا الجولانی وک احمد شرع سردستی الشامی هر وهاجی لباکور جلات سوریه رفبری خسر هبو یعنی ده هزار سرکه د سوریه ده به هفدوجی وکل به هر دو کاجی چاره سری د سوریه ده نابه یعنی حکومت الشامی هم جی دولتین پشگیریا ویجی کتن و باوریه ده گندکارن تجاوز آنجی در باسکرنا هزار سوریه دموکراتیک ببش بر سوریه نو آوا نابه اجبر ولو دانو سندن رهبریا خسر تا آستکبلن زخت المزن هاتن کرن او دخوازن yani ta az tekek heri bilin deskeftiyan lavaz bikin û kêm bikin. Lêle hember dijî tecrübeyeke pir mezin di Bakurê Jilatê Swêd Rojavayê Kurdistanê de ne bi hesana were derbas kirin. Ji ber wilo di navbera Qesed û Şamê de ev danûstendin heye. Hem aliyê Şamê zextan dike bi biriya alîgirên xwe re hem jî rêveberiya xweser xwegirêdayê ew dîroka dirêj ya di Rojava de ew berxwedana mezin ew sîstema guhat avakirin de hêzeke mezin ji bo rêveberiyê heye ticarî û xwesparî تشتي نابه يعني جبر ولود نبينا حردو آليان ده دانوستندنا داليا انتگراسيون ده نمجارا گو وكت بيجي بشافتن گو حكومت شامل لدنره لي وكت انتگراسيون ديمقراطيك گو رفبريا خوصر لدنره يعني هبونك جواكك دباكو رجلات سوريا ده هيا وي چارانو ساخو ديار كريه گو دناوا دولتا هيا ده بهبونا خو بمافي خو بچاند خو جيانا خو بردوام بكه نگو دولتك جدا آوا بكه انجي سوري جدا ببه اف چارانو ساخو ديار كريه جبر روشن سياسي دور ده و جهانه ده نای واتیا گو قصد وکه هزن وان گروپن چکدار گو هاتن آوا کرن ده سوریه ده گو تی پروژه نه هاتن آوا کرن هر واجی تی پروژه وان نتوید هندر سوریه ده تنبو جبر ولو دانو سندل نبرا شامه و قصد ده اول نتنه لسر تبلیبونا رهبریای آج تبلیبونا سازیای او براستی دانو سندل لسر شواز دولت سوریه یانو جواب آوا کرن گلو حکومتك ناوندی وکس هردما بحث به آوا کرن ابتجاری نای پجراندن اون رهبری خسر جی توی چه یعنی وک قربانی جه هم نای پجراندن یا دیمی جه او کاو شوازی هزن لشگری دباکو رجلات سوریه دروجاوای کردستان دب چه شوازی به حتی او زخت المزن دکن گو قصد به رول بکن وان یکینه هاتن آوا کرن جی به واته بکن لی دیساجی نکارن تجاوز قصدی به ما بس تامجه چیه چه قصیه وک هولدان جی بکرن هبونا قصدی و رهبری خسر روش آوا بویه هبونه که لسر آخر نکاره تجاوز های ببد آوا کرنا سوریا نوده دمله وقت بجیش بو جواکت هندره روش آوای کردستانی ده براستی اف آلیین سیاسی کرد وقت بجن مخابن پشتی او کنفرانس 26 نیسان 2025 ده هات لدار خستن بو هویه که مزن لجم تفایا گل کرد لحل شاپرچین کردستان در روجاوای کردستان ده لهم دزانن اف آلیین سیاسی براستی جبر لوازی همجی اگر وقت بجی خواسته که آوان به گریدان وانی هرمی تکلین دمن درج به ائتلاف سوری را هبون آل ترکیه اوانا تدج کتن لیسکا دیساجی انقره و لیسکا شامه ده گو به هم کرسیان وک پارلمان پجراندن او کدن چه باوریه ده براستی جی و کشینا هزین سوریا دموکراتیک لوازبون آره و بریا خسر وک در فته کدیتن گل لسر وان دسکفتیان گو هاتن آوا کرن بخوینا هزار شهیدان او کاربن هند دسکفتیان بستینن لی هبون اوانی سیاسی وک شکلی هات دیار کرند شامه ده لی براستی دما درج وک استراتژی ده وندهیه که سیاسی پرمزندان وک شرکی نفخید روجاوای کردستان دست گلکی دور دخینم جبر دمن درج وک زیادی 15 سالان رو برای خسر ذهنیتک مجیه که هاتیه آوا کرن هشمندیه که نتوایی در روجاوای کردستان ده هاتیه آوا کرن هر کسی دزانه چه بویه دوی دوی دو چه نبویه ناکول لیسکا وان خاپاندنین هند آلیین سیاسی گود خوازن تبله هویا بکن براستی پجراندن چند کجاش بو پارلمانی او بخواه جدا کرنا امجی او جوینا 26 نیسانی بو یا دنجی دخواست وکم گل دروجاوای کردستان ده صد خوازا شامه جو دخواز انقره گل همبر خسریه در کردن لید علی هزاری علی سر جواکی تنیه لید علی سیاسی ده استثمار دکن اوجی جه مخابنیه یا براستی پیوست تفکر سیاسی کرد لخوادگره ده اصلا که برنجی لخوادگره همجی کسی گوبان وگره داینه وک علیان کردستانی ده جبر نبونا پروژه که کردی دروجاوای کردستان ده نبونا یکتی اب آلیانا لسد دیزم دقات اوید رزدر کردی هر تو بخواست چین تاوی جم خواهد برایکن برنامه تاوی بکن براستی داویدت شست خوازن بیجم یعنی وکه اف تجربه یا هری مزن دروجاوای کردستان ده هات کرن ام دزانن روشه که ناو نتوی هاتا گوهرتن اف روشایا درکت لی ام وکه بعربی ده جلد الذات
قال ماجي تبقى سياسي خو وقت بيجي سجدار دبين اصلا بلند جريدا سياسه نبلتويه روج هلاتا نافين دو زاين كرنا بداوين ابويا دوسيا سوري انا هاتي راوستاندن جريدا شر در دوره ايران اسرائيل امريكا روشا تركيا روشا دفري بگشتيه جبر ولو ام بيجن هبد علي لشگري ده پاشکتنك چه ببه ل دي ساجي وك روش نهدي بداوي كرن هبونا كردا هبونا ريفبريه ود بيش روج ده هبه يا دجي داليه انتجراسيون خازم گوتنك داوي بيجم وكان بيجن ريفبريه خاصه انتجراسيون ديمقراطيك خوازه لا اليه دن خوازه انتجراسيونك بزوره فرض بكن بزوره كارن چكا راوسين دمك كرده لدم بيجده وسوريا تفدجي تبلهبك رزدار ابراهيم بخوازن نريان تيادا ويشي تواري قانوني دا اگر اف زخت بردوام كرن ند فيابو كو ريخستنين ما في مروفان انجي سازي نابنتوي دستورداني بكن تدفيواري دا دنافا دقيقية دا يعني اف هرو شرط برجن تين خواستن ووك دخوازن به ديل ور المحكمة كرن بين وفيدا بين يعني داوي ام وك نامه دشينج حكومة سوري دمكي راج بريز احمد شرع سروكي في حكومتي انه هاجر اندماج دخوازن يعني وندخوازن تبليبين او ملات جواكا سوري يعني وقت بي نسيج المجتمعي هاف بلافنا به وملات السوري راستي بحسق او سورينا اف تشتيهانات كرن لازم نتين قبل كرن والهمبرا في جواكي سوري وري افا كرن بمافي خرا حركس يعني ما في وان شنو زماني وان تشتيوان يعني فا مرسومة سيزده هاد درخستن جي رزقرتنية لتيري ناكي اگر نكف دستوري وبرفرنا به يعني نبس قلتنا ما دمج ميرادا ام كردي باقفن او دبستان او در نا وجواكا نبدولتي جي يعني لازم اركي خو اخلاقي بكم بري حتشتي اركي اخلاقي هرو توم باراك برپرسیار امریکی سر سوریه يعني هرو خواستکی وان و داخواست دکن و پیروز دکن و انتراگاسیونی گواتن چه کرن لی جار کی خو اخلاقی دورد کافن کل کنه شما حمیدی نوتن بردان حمی کشبر و نگرین حمی خلکین يعني هرو بالسادان خلقي ما نهار وشوان ندياره يعني راستي بربرست كجما ما مفقودين اكاسي ونداي روشوات شيه هين هاف نوتي نقاش كرن حتى نوتن بردان حزار دوسد وشقا زوار احمد هلال دي بيجي هبني شهر دير حافر حلبنا اوينا الشارع عفريني حي سال بريفي شهر سريكاني جريسبي كسن هنا بريوي وات حزار سيزدا وشوردا داموكات السريكاني دم استفزازات شي ذكرن روشيفان حمين يعني ندياره ام داخواز دكن اف جروبي او جواكنا دولتي باركي خو اخلاقي راببن واز ادنج دبجم خلكي مي روجافارجي وعاليين سياسي يعني ناتي خوباندن في غوتن زمان باش يعني هرو ولا اما الشام بتجلي ورقين كرديش برا بيجن روج باش اف ما في ما نينن ما في ما يكبينا ما هبونا ما حسكرنا ما جهفرايا يعني تش كاسي هرو خلافات حزبي وسياسي هبن لازم بقاليك يدن يعني هرو هبون تنبوني روجافايا بري في دمك الشربي والشري حمي خلكي ما ايكوني براواني كرن دستي واساق بن حمي خلكي ما جتش روجافا شدرف روجافا لی هروب عالیه سیاسی به مت لیستن جارگدن خواستن و جواک کردی پرچه بکن ام جی هیوی دکن ام دبیجن یک الوست یک دنگ مافی خبر مدن و درفت جاردن دوباره نابن. قالك سباس جارك فاني حقوقي وهروها ريفبري رخصنا ما في مروفاني عفرين سوريا ريزار ابراهيم شيخو السر داينا درفتو فان الخاندنا. سباس والسلام عليكم. وها قالك سباس انضمي دستيا الريفبر يا نابندا على كل استراتيجيك يا روجافا ريزار كرتيار دريعي شي السر داينا درفتو تيرو بميفاني ما. بلك عليك سباس. بله تماشاوان المال ودريشم گشتن طاويا خلق خوش في حفتيه جبرنامه رافا كومات ده بحثا او شرفانين ديل گرتي كويرو روش حطانها ده نافا گرتي گهن حكومت ادم كيدنا ود بيشن كو اويوان لسرتوانين جدا دارزينن ما بحثي كركو شرفانين كو بصالنا لهمبري انشي لسرخه خو شر تروري كرنا وخاكا خو باراسنا ادي و چاوا ورن دارزاندن دنوا حکومت كده كو بانگا اشتيا نافخاي دنوا سوريا دديكا لبدرجه مدگيشن خلق اخويا داويه انشي مدگيشن داويه خلق اخويا في حفتيه بمن الشطو مختبر